muri kuno kwezi kwindwi Imana yugurura amarembo n'imiryango ikomeye y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Muri kuno kwezi kwindwi winjire mu masezerano yawe y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye abamarayika bashitse amasezerano, batuma amasezerano ashigwa mu ngiro, ngo muri kuno kwezi kwindwi Imana ibahagurutse ku mpande zose zigize isi mu izina rya Yesu Kristo, bashire mu ngiro amasezerano yawe mu izina rya Yesu Kristo. Muri kuno kwezi kwindwi Imana ikurinde inzara n'ubukene n'inyatsi n'amagorwa mu izina rya Yesu Kristo. Muri kuno kwezi kwindwi Imana ihezagira ibiganza byawe n'amaboko yawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo uzokora ko cyose kizohezagirwa mu izina rya Yesu. Abo uzovugana nabo bazohezagirwa mu izina rya Yesu. Turahezagiye abana bo mu nda yawe mu izina rya Yesu. Imana ihezagire urugo rwawe mu izina rya Yesu. Imana ihezagire fiyansaye yawe mu izina rya Yesu. Uko winjira muri kuno kwezi kwindwi Imana ihagurutse abamarayika ku matarike yose n'iminsi yose n'imirango yose n'amajoro yose agize kuno kwezi kwindwi. Imana ikurinda amakuba n'ingorane n'ibibazo n'amagorwa yo mu isi y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Abarozi n'abadayimoni banywa amaraso y'ikiremwa muntu ntibazonywa amaraso yabo mu nda yawe mu izina rya Yesu. Abarozi n'abadayimoni banywa amaraso y'ubuzima bw'abantu kubw'ibimazi byo mu isi y'umwijima ntibazonywa amaraso yabo mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Ntibazonywa amaraso yabo mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uzokwiyumvira ku izina ryawe kugira ngo akugirire nabi azoshigwa hasi n'Imana yo mu ijuru yaremye isi n'ijoro. Imana yo mu ijuru ihagurukira abansi bawe muri kuno kwezi kwindwi mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ihagurukira abansi bawe muri kuno kwezi kwindwi mu izina rya Yesu. Ibyari byagukuriye hasi turabishira hasi mu izina rya Yesu. Inama zo mu isi y'umwijima turazicecekesha mu izina rya Yesu. Abarozi muri kuno kwezi kwindwi Imana ibambura ijambo kuzagaye mu izina rya Yesu. Icyuma cyose cyari cyacuriye kukugwanya muri kuno kwezi kwindwi Imana igishire hasi mu izina rya Yesu Kristo. Umufuko wawe ntuzobura nk'amafaranga muri kuno kwezi kwindwi. Haleluya. Konte zitaheruka k'amafaranga muri kuno kwezi kwindwi zisubire gushirako no kubitsa no kubikuza mu izina rya Yesu. Amafaranga amadolari n'amarundi n'amanyamahanga yuzure mu makonte no mu mufuko wa izina rya Yesu. Abadandaza basubire kudandaza mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa bisubire kubandanya mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese amaze iminsi yizereye Imana ku kazi muri kuno kwezi kwindwi urinjira mu kazi kawe mu izina rya Yesu. Umuntu wese amaze iminsi yizereye Imana kuri promosiyo y'akazi turatura promosiyo shasha.